Srbin, vladar Egipta, opet neka teorija zavere. Ili je u pitanju samo zaboravljena istorija. Godina je 1522. Egiptom ne vlada faraon, ne vlada Arapin niti Turčin. Egiptom upravlja čovek sa Balkana. Rođen je krajem 15. veka u Bosni. Kao dečak odveden je devširmom. Ulazi u janičarski sistem i munjevito napreduje kroz hijerarhiju. Godine 1521. vodi vojsku ka Beogradu. Već sledeće predvodi flotu ka Rodosu. I upravo tu dolazi prelom. Egipat je tada nemirna i problematična provincija. Bivši mamelučki begovi dižu pobune. Sultan ne šalje bilo koga, šalje proverenog čoveka. Nakon rodovske kampanje postavljen je za guvernera Egipta. Ne kao nagrada, već kao krizno rešenje. I šta radi? Za manje od 6 meseci guši pobunu, stabilizuje upravu i ponovo uspostavlja carski autoritet u Kairu. Zbog toga dobija nadimak Misirli paša, ili paša iz Egipta. Ali sada staješ i postavljaš samo jedno pitanje. Ko je taj čovek zapravo bio? Znamo sledeće. Rođen u Bosni pre 1500. godine, izvori ga vezuju za odrednicu Bošnjak. Ali govorimo o 16. veku, a bošnjačka nacija nastaje tek 3 veka kasnije. U to vreme stanovništvo Bosne pretežno su činili pravoslavni i katolički Sloveni. I još nešto posebno zanimljivo. Njegov najčešći nadimak bio je Čoban. Ne titula, ne funkcija, već ime koje vuče poreklo iz skromnog dinarskog sveta. A njegovo ime Čoban Mustafa Paša. Vezir, vojskovođa, guverner najbogatije provincije Osmanskog carstva Egipta. Po svemu sudeći, Srbin iz pravoslavne porodice, islamizovan kroz devširmu. I sada pitanje za vas, da li ovaj čovek imao potencijal da postane prvi faraon sa Balkana?